Yoko Adabra Kadie Dresono eye Adom Trotro Prince owusu wo hode omanfo di nkobo busase sesi yetoto bubu sisi a mebrododo no awie school so adwuma nya de se emu omre so benya bia ye Prince se no omanfo eka monto aso e hwe eye enwuma a omanfo enya bi enye de ye kan wo brofo kasem se unemployment yenya mabunu baako ewo ye nchen ene ne edi nkomo ne yebisa ne se wo hwe unemployment rate a ewo Ghana ha wadwenkyire ewo ho ene sen because we money more there like a dozen because youths ni bebre enye adwuma here even in US universities even dropouts are maybe more try say I was street in so like on be adwuma still are omunya the America so they like I know doing. Okay, tinene se bi mu nya adwuma nya ewu no educational background yes adwuma wenya bia ye de me say no me baba wanu and my educational background no I think me UA or SS I haven't been able to continue until me adwuma wanu but like the way adwuma no kono it's not like the way I upese bia we ye na ukoso no enye ntisa na nka opese onye bibi auto adisua so ana oh minya meto aso enti die na wo kache onua no mabunu a sese adwuma eni ho adwuma no wo mo twa ma ban ne dia mom ana se sen na wo bechiri ma fa unemployment ni minka meka ne se na nyama ko na ban no mumboa enti wa wo hwa mia weni na page adwuma because of late we started bibi kakra. Now we hear like social media, we advert nyama ubenya nkrofo say unya nkrofo ka you can even start with your friends. Ebi awadam fofo na woni omo eye kakra enti small time na ebi abia big na nyina wo marketing on social media. Oh say aban no eye bi wo hwe youth agency YEA ni nyema bi omo de abeba skill bi omo de mamabru na wo hwe wo hwa se wo ka se onye bi no wo hwa de oye no tosini ana se wo so wo adwenkyire bi dia wo che se na aban ye ese aban ne ye bi aban no bo mabunu ni bi e de bi mom skill na ade se ne wo ka se aban no moa no oye bi na office de oye no esua se so o mane homni so ana se sen esua because enye obia so na eso enye obia so like it's not getting to everybody. You understand? It's just I say cool some way bisana me hono just a few but there are a whole lot of more street news are like they are not getting it. You understand? Omunya's opportunity. So I think the government is not doing enough. It's not doing enough. Na so chese abana se okoso ye dodo send e mabunu ni benya ejuma e de aye ene me na me di mate e wo trotro mu se trotro no eye ma mate ne agisu se awe